Bisawana kaunti Tharaka-Nithi na tariri tiendene mwaka jumwakini kwithiritwe na thitango 770 jainyanya jara jaandikithitwe ndene ya kaunti uja Gukaria Ana kirijo 500 ni gutejanirwa kwana najo kwingengwa kiwando jari 17 Bisau juno Julius Washira Kiragu aritekiri mambura ja gukungwira kana ka Africa ntukuire kumenyekana muno ta International Day of the African Child. Samuel Geshma atutarire. Emunde erentugwera nthiguru ngima igukungwagira kana kamu Africa ana kuma ntere mwanya cha kaunti ya Tharaka-Nithi baithiranite ntere cha Kamwembe wadi ya Igamba Ng'ombe kuririkana ikarekare antugo ya tariki tachia emunde mweri wa 6 mwaka wa 1976 rira ana 700 bauragirwe ithirikare ya mukoloni ntere cha Soweto nthiguru ya South Africa bakiandamana nuntu bakwerwa kithomo kiega kumania na wathani bwa kimenyano bwa apartheid. Akiaria KUTHANGIKUA abisa munene wa obichi atwana kaunti ya Tharaka-Nithi Julius Washira Kiragu ariuga ati kwa mieri ino ithirite 5.5 mwanka uju obichi yake ni amukirite makarika 770 makunangwa kwa mawatho megi umenyeri bwa twana. Kuna zingine zimeenda polisi, kuna zingine zimeenda kwa chiefs, lakini zile zimepitia kwa children office ni 770, and of the 770 over 500 of them ama close to 500 is a net child neglect. Sexual abuse around 14 of them. So kuna correlation mingi sana between neglect na hii mambo ingine ya defilement. Hizo makesi zimeenda kotini. Some are going through the process. Zingine judgments have been given. Gitumi ya kuruthirwa kiatho iki nterino cha Kamwembe ikwigwa nterino ichigwetetwe iri imwe cheira chigitwe iri na wongere kubwa makarika mama. Mambo ya early marriages, sema even underage sex iko. Kwa hivyo tunaomba wasikandao wa hii area wa kila mtu wawe macho, hata watoto wawe aware hii mambo inaweza fanyika. Kwa hivyo kama ni risk situations, watoto pia wanajaribu kuepuka risk situations kama kuenda maybe manduka usiku, kwa mito usiku. Baraba thithagia mbere makarika ta mama bakeja kwa mukana wa kugwatagwatwa injera endaya ya thirikari. Kuna sheria na serikali iko na structures za kuenforce sheria, and it is not relenting mpaka mtoto awe secure. Hata maneno ya pombe haramu ama illicit brews, unajua sasa mtu ambaye amekunywa pombe hata mtoto anaweza kutulumia because somebody is not in his or her senses. Mworoto wa mwanka ujo wa kiatho giki ikurigiria ana kumani na ugwati burabojanagia na mutandao. Unaweza kupea mwanafunzi ama mtoto simu na uwezi kujua ni nini anaangalia. So tunahimiza wazazi wachunge sana. Wengine wanatumia mtandao kudhulumu watoto. Seduce, kind of seducing, lakini tunawaambia there is hope. Kuna mambo ambayo unaweza fanya kama hata kuripoti kama kwa CID. Ikundika thomba ibigwatanirita na obichi atwana kuthuranira kiatho kia mwanka uju. St. Peter's Lifeline tuthatwe na mibango mingi muno ikonie ana nitwejaga ana bari sanitary towels nitwethaga twina school feeding program nuntua ana baria be skuru ja public primary schools na nitumenyagira ana baria be na mawathe kogu mauntu mare monde makuthina mbere omnde nitukwigwa ni mare mungwa tumba kwariria. KCK Children's Home twina ana 50 bala batina aciari na batina bankobe na inya batina antu bomba kubatethia na ale tubanenka gya kuria tukabanenkela nguo na unio muji wao liba umagau bakadi shukuru. Enkeripotera wero Njuma kuma gichigo bunge ya chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.